Marhite-hite gori debata ama, dohot guarnya nama Tuhan Yesus Kristus. Dohot guari to dipun badia, ngat mopalang dohot tanon. Amin. Asima rohang diau ali Jehovah, ay targugot duau, maras dorhakku dohot dagitku. Alayang duau, tuho duau marhaporusan. Ali Jehovah nikudo. Horo debatakku, marguruk tanganmu do akar pasyoyakku. Saya palua au sian tangan ni akka musukku dohot sian akka mangalotong nyahu. Ali Jehovah, saya unang pakahu, ay hodo nahujo. Saya palua maahu marhite-hite hati gorangmu, haleluya, martanyang mahita. Ali Tuhan Yesus, nama tetar silang do, kumokop kami halak pardosa. Alani holong ni roham, nagudani dihami. Ajari mahami paimati-matho, na targatong dihaw na pinarsilang humokop kami. Ay hodo hapurusan nami, maradot pun rimas ni debata dapat panuriyon ni patik dohot panolsolyon ni roha. Sa sesa jala orasi madosa siyan roha nami, maghite-hite din na bagyay. Jala parbubuy mahami, maralohon rohas, sibuk dohot hasap-isap dohot sakap-sakap ni roha nami, law manghitok ko. Namangulid jala namang unggomi, rap dohot amani, dohot rap dohot amay, dohot dohot di paribadia, roh di saliling-liling na. Amin. Tabuk ka mga bibilta, tagigay mga sa trupo, ni epistil di perpungat kasi palaborin nun, di mana taksurat na siyan Mateus 12 sayad, mamuk kami siya na sayad, saat roh di tuwaya 10 sayad, masih sore may tamad jam. Bumi, lao mamadapot ng huta Jerusalem, saha manasiya to sosor betpagi, pagdonok ko dulot jitong, siya ni magisulo Jesus siya na dua halak. Di nama lama sosok na junungan mamitutot penghama di tabat halu di sada doho anakna hamhari dari tubuh mamai tuau. Jadi mulutun adong nama dok hatana tuhamu alu si hamu mak narikok doi di tuhani bumi pitor luason nama. Alai masa pesusamoni asa jumpang nahi napa di panarangin. Jadi Berkata Rotima, Yesus panarangin nasian hutan Nasaret na di luar Galilea. Ido yang besaratna
Bertudo akan atau manyun hatari di bata jala napkapsa. Amin. Sajud di badohamu, so tunggabe
Ida Pusanna ilu-ilu nina marsak ala dosai pardosana bodak Kita nomor 202 Aisyah terbalima. Mulai tema tutu Tuhan, asih do holong Tuhan do Tuhan, may pakti kami, tawin kami Tuhan, ditigo marsau Tuhan di dagas ni. Dan murasi kami Tuhan siya nasa dosa na doon nami, nasa lang tama kami Tuhan, macalo paso-paso ni. Markiti Tuhan Yesus Kristus, matangnya kami. Amin. Shalom. Shalom. Natali di kata, amin. 72 ayat sada rodi satu sada Raja Ahmad kata gitu siang si Salomo ale di batang saya kasahat maaka panghumu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai asa di ugum bangsom marhite-hite hati goran jala marili ugum akan nadangolmu asa marparbuehun hadameon akaduluk ni bangsoi dalam maruli hati goran akarobian luhut do akaparbigu mangoloi ibana ido yang bosa anak ima tangiang ni parpesamen Raja Daud tu di batang asa di anggia di leon di batang wasona tua karaja na manggunggumi bangsa Israel so bangsa ni di batana pindilik naik unang raja na mga sahon guguna do wasona sardiri iya so ikon parjulu waso dohot habubuni di batama andal hononna madalaton uhum hati goran tusudi masyarakat na sopola marni darupa jala totong membela hak ni akan nabubus do nadangun do naso mardia-dia ido di parsita bangso ni debata di minggu parmarum na maglapatan may mare-mare na manggambar may lasmiruha do uluk-uluk maruluk-uluk do bangsoi menyambut Jesus rotu Jerusalem na hudu Tuhan Yesus di atas ni halode. Lama
Siat aku roh Tuhan, Yesus roh Tuhan. Palia menami dari penelitian, saya berbagi yang kuarmu, saya roh maharajamu, saya sab malam roham di bentuknya sonat penelitian. Leo matuhami dari orang dua sesar. Si manusia nami sama panis nami, dosa di doa nomor dosa Tuhan. Umat kami tentu Tuhan Tuhan, lalu kami siapa aku. Hai hormat pengarajau, doa terbukur, roh yang sangat saling ini. Amin. 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 Salam.